Hello friends, welcome back to another video. 29 schedule chula Adhaar Card update full process nakin setting aji chuchi Adhaar Card dinga he last video update dinga he last video wa hin kisi me hin je full process nakin setting aki bol la hon na ki bol the hin ten aji chu last date hi December date 14 hi last date hi je chun video hi full process na hin kisi me na ten cha EPP ngai dam koi ho chun update dam ti on chu hin kisi tha den example la nin do ba koi ho hin update bol ngai am ti le kum nga a ko na kum som ho chun update bol ngai ha hello la Adhaar Card ne ya jan hi masle le a min ki khel address ki khel hon chun update bol ngai am hello wale Adhaar Card ne ya kum som masanga ki sim ho chun update bol ngai am ti ho po na chukin sei den chupan le Adhaar Card update bol in phone number umlo ho phone number umlo ho chun iti bol di ham ti hon chun hin ki sei tha den the last night iboina pen chu update bol den document ho chu it select dam ai lo la etcm dam chu hinna apps kona ki sim thin itela size song attack yong chu pdf png file chawang chu etcm dam che full process na hin ki sim din hi chun video hi them khat saw mai thein phacha het thein di wa video ka hin sim hin hi chun apula kona zone ge phaten ni nangai pe ni na pe di nong ka in tem ki pan masang kamin chu la bunga in ki pan ka video ho apula kona zone ge nehin ngai pe nehin vet pe zen ki pa thu ken se na channel la tha ne lungsetan like share subscribe nem bol pe na Facebook page a kona na vet lungsetan nin follow di winong in tem ve direct panutin cha lekha ki ta do hin mu di hin cha hi application ham te number 1 point number 1 a hi tu masang jama Adhaar Card na number ham alo address ham ep ham khan na khela hele chodinga chu update nga ye ti hin aban chu che kilen chapang kum nga a kona kum som langa ki ka Adhaar Card nei ho se se chun biometric update ki bol nga win ti alen lang ho chun ep bol du ham te le document id proof for update ki bol nga we na tel kum som masanga Adhaar Card na sim hi a hi le chichun na ki update te nga kum som zo si le update hi che yeng dinga tia ki se hi to hen direct panutin amasa pena hoya che diu ham ti le Google a hi che diu na Google a hi lu choten ta hi search button a hi Adhaar Card update ti hi I hol diu na I hol chaiting lev ti a interface di hin chai he diu chu ep bol de han update hi ja chu update your Adhaar hi imi diu na imi chaiten chamhar ga ngautin loading hung che din ahung che chaiten cha hi he diu chu document update Adhaar update service na hin document update umin chipa helo anoya document update ki ti neu cha umpa hi chizo hi hin mi ngai we na mi tam te na chum na mi khajibin thin mi chaiten lew tia interface the interface ma hi click to submit button cha blue pa hi mi diu mi chaiten next interface ni cha hi enter Adhaar number hi mi diu chuban le I he diu chu log in with OTP hi cha hi black nga na lai dena captcha na su chaiten bo chi blue a hum ten bo chun OTP changa chi dena masa pena I Adhaar number chu ikime diu kimi chaiten cha captcha ninga umpa mi chaiten cha log in with OTP chi blue color a hum tai chi jo tele chila hi imi lew cha OTP chu I phone number a chi dena cha hi mi tam tan hin dong Adhaar Card na phone number killing lo hi iti update dam hin tivin cha hi phone number ki link lo wale update ki bol thelo hena chi phone number link na dinga chu ep bol nga yam te le center Adhaar center ana che ding na che chaiten la cha chu na ki update ding jale som ma ham jale som thum ham la intin 24 hours a ki update ding de na chin ki update jo ten la bo chun document Adhaar chu na ki update thei de to an Adhaar Card langa chun ga lut ki le han OTP chu na phone hung din na phone hung chaiten le 6 digit hidden chu hoya na me lut diu ham ti le enter OTP tin a hi ikimi elu diu na cha he nakimi elu chaiten le nga nga ha nutin nakimi elu chaiten log in ti option hung de blue color a hung din chi hung ten le chun ipin bol ham te log in hi nami de nami chaiten ti next interface hung min tin ga vela nga nga ha nutin network hoi lo tin le ti a ji hin chai pi bol di ham tile amasa pen document update ki ti hi imi edi hena cha hi ga veran til December 14 chen hin 2024 chen hi free hin lai de na update hi free din jo ten la chun sum pi ham khana bol ngai sum na pi a update bona bol the de lai me cha ten ta interface ung the object of document update service hi naga ki ve din na ve cha ten la cha hi next na me the na
next nami chaten ta interface din how it works kiti din cha hi next nami ding nami chaten next interface chu hi alati a hung dana nanga namin ho thil ho bona document a ho chu hung kita do den cha hi adi a hi le cha hi I verified that chipa a hi click ball de na chi click ball chaten cha hi next option apa hi blue color a hung din chipa hi ikimi adi na next imi adi next imi chaten ti interface tha khan hung kitin cha hi guideline for uploading document kiti hin cha hi 2 MB hi nga hin te file chu JPEG PNG PDF hi nga na cho chu iti sem tham joten kahin wet sa hin cha hi amasa pena head de please upload proof a hi ne ki select de na EP na upload dham EP document na ne yam pan card hi driving license hi bank account hin elola school certificate hi EP ration card hi ST certificate OBC certificate school living certificate ti ho khana nei pen chu cha na ki select de na naki select chaiten cha hi tia interface din cha hi EP bol di ham tile okay hi imi adiu he imi chaiten lew ibol chaiten tia option hin view details and upload document tia option hin cha EP bol da handa imi ngai hen chima sanga chu EP bol di ham tile photo chu e edit ngai na chi edit na dinga chu hoya che di ham tile play store a che di play store a hi search di he EP search di ham tile pixlab ti hi search di na pixlab search chaiten lew tia interface mintin kya hi ki download sa hin nang chun na ki download den na ki download chaiten le EP bol da open bol ten le nanga chu atha hi ala blank white color a ailo le blue color a den chu nang na ki select de na ki select chaiten chunglang hi vele chun chai option mintin me le chun from gallery ki ti den cha hi imi adi hena imi chaiten document hoi pen chu da pi ham Adhaar Card hi lo le Adhaar Card ka pan card hi lo voter ID lo document dang ho chu na ki select the na ki select ten le cha hi a size ho bo na ki sim ding na ki su to ding na crop neo su ke ding ki tu chana na koi ding na koi chaiten le chun a back side a uma le a back side on chu na ki me da na crop chaiten right hin na me ding ti khat hi tan aban chilai ma chu me ki le chun option achunglanga pa chu tia from gallery mama mintin cha hi anung lang back side chu naki select kit dena naki select ten amasa abang ba chu na crop le ding na su tu le ding na su tu chai ten na chlaya anoya x comma right umpa hi nami kit dena tia chu nami chai ten chunglang hi vela chun memory card lim min chai save in image me chai ten tia hi format hi JPG me chai ten la save to gallery me di na imi chaite hung ki save din chu photo edit na hitan tua hi Adhaar Card langan ga ki lut ki le save chaite Adhaar Card langan ga lu le ham chai option view details and upload document kiti pa hi imi chaite cha he continue mintin cha he noi langa he media park kiti hi imi chaite cha document na save chu chung pe na de na chung pe na den chu na mi chaite ti loading che din ta noi chun che ki le son chai document upload for proof of address chipa hi select valid supporting document type chi me chan document na nei pen chu amin chu na ki select kit de India passport kisan photo passbook alola life of medical insurance ti hoi na dei pen na nei pen certificate na nei pen chu na ki holding cha min ho ration card ti ho na ki holding cho chu na ki me de na me chaten tia okay me na option min tin chi okay hi na me chaten cha he photo upload na dinga chu photo chu na sim kit nga na cha ti an sim sa umala chi ga click le chun lim chu click le chun delete option min tin chi din na delete the na ani na delete cha tin le sei ma bangwa cha option min tin cha from gallery I look ke cha ip document upload dam chu na ki selecting ni back side front side umala ani ana kap ding khat le hi ale front side na kap la thin set ni na pe khana ki mu the i ala ta ki mu jo tan tia he na dei la naga ki edit the color ho naga ki edit the na naki edit chating le achunglanga option umpa memory card limpa ho me election cha hi image save has image hi me ki du ten cha hi format na hi PNG file hi ki select dik ten le save to gallery me ki tu na icha chu ki save ki tan cha next page in che ki le Adhaar center a chu che ki le han cha hi option hin view details to details and upload chi me chaten continue me chaten cha he media park hi nang ho chu mai the na cha amasa pen chung pen hi select kit de select chaten noya option mintin tick bol na I hereby chi me de na chi click diu
e click chai ting leo cha hi next option hum de na next option hi ime cha din tia please confirm your demographic hi chai people du ham ti le cancel min okay min cha hi hon ime du chu hi le okay hi ime du na okay me chai tin le next interface hum kit din ti ai hum den chong ha ga outin loading gauge in network hoi lo ji a tia page hum kon joten application nam tia their resident ki option umen tel noya back tel le submit umen submit hi me adu ime chai ten tai 50 second phan hin pevin loading di hin loading hi ga nga hat lem cha hi ep ham tel slip khat umin ti slip chu successful slip men submit ki bol na appeal ki bol na noya hi acknowledgement download umin lai option a hi ime adu na cha hin acknowledgement successful itel number ho chu hung ki ta do din download chai ten chai pdf file hi din pdf file a chu open di na i open chai ten ti a hin na min ho min tin itel number ho min date of birth ho min tin successful hi tu a na submit hi receive a hin processing a chin la ya ti hi a hin vet sa di na ti chu a hin kha wedding apply ga bol na full process chu hi tan adei I had thelo na umwal ne hin contact hen dukana akana bol pe thein jani ni kila na chu ka hin het sa he ka ki pa na bula kuna zo na ge ne hin ngai pe ne hin vet pe jen ki pa thu ken se channel a tha ne lungse ten like share subscribe nim bol pe di winong ken tem ve ki pa